Šiljanovo slikarstvo prepoznatljivo je po snažnim potezima, bogatom koloritu, složenim likovima i duhovitoj simbolici. Kako sam umetnik ističe, ideja koja prožima izložbu Duplo golo jeste nevidljivost koja bi trebalo da postane vidljiva. Ovde sam prvi put u okviru prvog niškog crteža, baš u ovoj galeriji, prvi put izlagao to Duplo golo. Taj koncept, to nikom i ništa, u stvari da ima težnje da neko bude neko i nešto i da sve uloži, a ima drugi koji, na primjer, monasi ili ono, koji gleda da budu niko i ništa, da budu nevidljivi, da se približe svom biću. Joškin Šiljan, rođen u Pirotu 1953. na umetničkoj sceni je prisutan od 90. godina. Danas živi i stvara u Grdelici i jedan je od najzanimljivijih autora na regionalnoj umetničkoj sceni, čije je delo vidljivo i priznato u međunarodnim okvirima. Tokom leta biće i jedan od učesnika likovne kolonije u Sićevu. Duplo golo kao nešto što bi bilo nasuprot nekoj sujeti, nekoj gordosti. Ovo je kao neki pokušaj da se živi neka sopstvena normalnost. Za umetnika to znači u stvari da stvara. Deo Joškinovih detalja i likova nedavno su dobili digitalni život i prikazani u formi animacija na kuli Beograd i Sava promenadi. To je u suštini igra za moju svetu. Znači, ako mi daju nagradu i eto, naprave na kuli tu, to onda gledam kako moja sveta reaguje. Znači, da li je to, kreativno biću, to ništa ne znači. Pa kako ste se osjećali? Pa eto, oni su mi, ti si na kulu tu, onda tu jedna od bratanica od moje žene je preko puta i onda se začudi, jer kod mene oni kažu, u Grdelici pustimo ove moje murali, to su nešvrljotine, ali kad idu, sad kad vide to u Beograd, u galeriju, jedan policajac me rekao, kaže, sav sam drhtao od sreće. Znaš kako, bitno. Izložba Duplo golo je za posetioce otvorena do 13. jula u paviljonu u Tvrđavi.